I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću vam objasniti i pokazati Windows 11, kako ga instalirati, kako izgleda i šta donose njegovi novi update. Prije svega, nego što krenemo, ostavite jedan like na video, pretplatite se na kanal, kliknite ono crveno dugme, vama ne znači ništa, vjerujte, meni puno znači. Prije svega, kako da ga instalirate. Idete, znači, prije svega morate naravno imati licencirani Windows, idete u opciju update, uradite sve zadnje update i ako ne budete više imali zvanični update, dole će vam on ponuditi da vas odvede direktno na stranicu da instalirate Windows 11. Ako ne dobijete tu opciju, jer neki ljudi, gledao sam, nisu dobili tu opciju, ostavit ću vam u opisu videa link koji će vas direktno odvesti na stranicu od Microsofta i možete ga instalirati. Prije svega da vas napomenem, morate imati minimalno 4 GB rama, imate opciju Microsoft Health, skinite taj mali programčić i kliknite pokrenite ga i on će vam reći da li možete instalirati Windows ili ne. Sad idemo u sami program. Ovako Windows izgleda. Prvo što sam primijetio sam ovaj dok koji stoji sad na sredini, što me strašno podsjeća na macOS operativni sistem. To je jedan novitet. Možda su ukrali od njih, možda nisu, ne znam, jednostavno možda su htjeli samo da malo osvježe, ali ne znam, meni to strašno lijepo izgleda, tako da se neću ni buniti, pošto radim uporedo i na Windowsu i na macOS-u, tako da nemam tih problema. Prvu stvar sam primijetio, na primjer, ovaj tab pin start im ne stoji više vamo, znači u lijevom uglu, stoji na sredini kao što vidite, a widgeti koji su bili na ovoj desnoj strani, widgeti su sada na lijevoj strani, kao što vidite. Ja sam, znači, i stavio svoj account, ubacio sam te neke stvari da bi mi Windows radio kompletno. Onda imate još jednu drugu stvar, na primjer Parallel Desktop, da ih koristite. Dobro, u mene je trenutno uključen Streamlabs zbog snimanja ovog videa i sad možete ovdje dodati još koliko hoćete desktopa, razumijete? Tako da možete uporedo raditi na više desktopa. Trenutno na mom prvom desktopu je, ne znam, upaljena su ova dva programa, tako da, evo vidite, tako da nemamo tih problema. Znači možete raditi na koliko hoćete desktopa. Sad idemo u njegove postavke. Što se tiče njegovih stvari, prije postavki ću vam pokazati njegove foldere. Pogledajte kako ti folderi sad lijepo izgledaju. Ne znam, meni je ovo lijepo. Vrijeme je bilo da urade neke stvari i mislim da su se potrudili oko toga. Već sam ja i vidio najavu prije zvanične ove objave, kako se zove, Windowsa, vidio sam da će izgledati ovakvi folderi, tako da vidio sam da je Raja glasala i da se je dosta ljudi svidjelo. Šta vam želim pokazati? Pogledajte, na primjer, ovu opciju. Ovo je, na primjer, novi izgled desnog klika. Ali ako vam se ne sviđa, vidite ovo dole, kliknijete i dobit ćete onaj stari izgled desnog klika. Sad, dokad će on biti na ovome Windowsu, ja ne znam. Da li će u nekom novom updateu ovo ukinuti, zbog, ne znam, dok se ljudi ne naviknu na ovaj novi, stvarno ne znam. Evo, na primjer, da vam pokažem kako se briše. Vidite, imate ovu opciju ovdje za delete, ali ako idemo na staru opciju, kliknemo show more options i dobijamo ga dole. I dole ga isto možete izbrisati, a možete ga izbrisati i na onoj skraćenici. Tako da ima dosta novih opcija, trebate malo istraživati da vidite kako to izgleda. Idemo sad u postavke, da vam pokažem kako postavke izgledaju. Mene su postavke oduševile. Ovo su nove postavke, znači od Windowsa 11. Sad, ajde da vam pokažem teme nove kako izgledaju. Teme. Evo.
ne sviđa vam se ova tema, ovo je u biti znači kao bez teme, evo hoćemo ovu. Ona se zove Night Sky. Idemo Night Sky. Ovdje možete editovati temu koje hoćete boje, aktivne, neaktivne, bla bla bla. I idemo Night Sky. I apply. I on mijenja, pogledajte, on mijenja vaš računar u tu temu. Ajde da vidimo. Desert. Apply. U mene je malo brži računar, odmah da vam kažem, tako da ne mislite možda da će i kod vas svako uraditi. U mene je računar napucan i ramom i procesorom i time, tako da nemojte možda očekivati da ćemo ovako sve brzo raditi kao u mene. Evo vidite kako to izgleda. Jednostavno možete vi prilagođavati računar vaš kako vi želite, kako se vama sviđa. I na kraju ću vam pokazati jednu foru. U slučaju kad instalirate 11, da vam se ne svidi ovaj update i da jednostavno hoćete da se vratite na 10, možete i to uraditi bez problema. Kako ćete to uraditi? Idemo na Windows Update, Advanced Options i opcija Recovery. Kliknemo na Recovery i imamo ovdje opciju Go Back. U mene se neće pokrenuti zato što nisam priključen trenutno na struju, ali evo, Go Back to Windows 10. Znači, možete vratiti vaš računar ponovo na Windows 10 u slučaju ako vam se ne svidi ova 11. S time šta bi vam preporučio, naravno da prvo backupujete računar, pošto postoji mogućnost da izgubite neke fajlove, neke foldere, uradite backup računara na Microsoft Drive preko vašeg akaunta i tako da ćete riješiti taj slučaj. Ako ne želite jednostavno da koristite 11, vrlo lako se možete vratiti na 10 i to je to. Eto, pokazao sam vam par stvari što su ljudi pravili u par videa, na primjer kako da vratite 11, kako da instalirate, kako ovo, kako ono. Sve što vam ne bude jasno, pišite mi u komentarima, gledat ću da vam stvarno odgovorim svima. Evo, na primjer, gledajte sad kako se čisti pogledajte kako lijepo izgleda ovaj obliji dio. Ne znam, meni se jednostavno sviđa, ja sam uvijek volio novitete i tako da mi jednostavno i ovaj Windows 11 legao. Eto ljudi, ako vam se svidio video, puknite jedan like, ostavite subscribe, pretplatite se na kanal. Preko 80% naših pregleda su ljudi koji se nisu pretplatili na kanal, pa vas eto molim, ništa vama ne znači onaj jedan klik, a nama to puno znači. Voli vaš geek i do sljedećeg puta. Pozdrav, čao!